ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашту мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба ҳисаби мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Яка мошини фурӯшии имрӯза аст бадро Opel Vectra A аст ки соли бораи 6-1994 неки ранги сайстаниёи 95. خب سویچ فروش میگه بنزین خالی میگه گاز نداره آبی موتورش یک 6 لیتره کاروبکاش مکانیکه حالت ماشین میگه بهترین ماشین توزاق میگه عموما ماشین تاکسی گشتگی نیست 4 تا بالون میگه پاچکا 4 کالپاک 10 موی دیگه حجت داره زدگی پوستگی ندارد تاکسی گشتگی نیست سالن توزا نمره ترانزیت یعنی که بعد ماشین میگه بین توزا فقط جای کار رفته اومدگی میگه عموما تاکسی خیلی کارو گشتگی نیست یعنی که گاراژ که توزه که میگه فقط های میکنی خداوی همش کداگی دستروش نمیگه فروخته میشد با نرخ 34000 سومونی بعدرون باز کمتر دیگه معامله میشود. این ماشین در دوشنبه پایتخت قرار دارد. دو تا رقم هست که هر دو رقمشو کار میکنه. ماشین میگه به تعریف میگه به نیوت میگه توزه سالنش به نیوت توزه اومده میگه از پیش بینین. در رقم مگافون هست و رقم دیگریشون هر دوشون کار میکنه دیگه معلومات پرش اگر دوست عزیز و دامونی که نالی چی میگیره با از 34000 سومونی ارزون میکنن. لایکتون نگذارید و سیلکای نواری مورد در واتساپ ایمو پادلساش کنید. دی ماشینی فروشی نوبتی است بادرو مرسدس بنز سه کلاس که سیچکا объемный соли برویشش 1998 بنزین گاز هر دوش کار میکند. موتورش میگه یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکه حالت ماشین میگه بهترین. ماشین میگه حجت دارد تنظیفکار دارد الکتروپاکت 4 دیسکای راماشکا بالون حالت کوریده سالنش هم توزه زدگی پوستگی ندارد. ماشین میگه اومده میگه لبوج پرکی که میگه ماشین بین و توزه این ماشین بعد رو یعنی که بسیاری بعد میگه گشتگی نیست فقط کورای اویلوی ده گشتگی است. یعنی ماشین میگه بیگم کامودی بیگم راست خود اومده میگه میشود تاکش بولوش همشا بدون گارانتی کتی ماشین میگه هم علیش میشه هم فروخته که علیش فقط با خون از تریتوری مسکو و همشا فهمیده میتیم. این ماشین در نوحه عبدالرحمن جامی قرار دارد و فروخته میشد با نرخ 66000 سومونی و دامونی که نالی چی میگیرن با ارزون تر میشه یکی اگم خونه از تریتوری مسکو که اوبلاست بوشو میگه علیش میکنیم بولویش پول میتیم میگه صاحبشون ماشین تنظیفکار حجت همش دارد بالون تو همش نواسه بردون عزیز سالنش هم توزه خیلی بسیار بعد تکرار میکنم شما اگر خریدار کی باشید هم علیشی از تریتوری مسکو با خونه هم با سوم کدی با ارزون تر میکنن 66000 سومونی که با معامله دارد رقم راستی کار میکنه و در رقمشون هم این واتساپ دارم مرامت زنگ زنید. سه ماشین فروشی نوبتی است بادرون باید تگه است مرسدس بنز سه کلاس بادرون که سیچکای ارزون سال برویشش 1994 است که بنزین گاز هر دوش کار میکند. موتورش میگه یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکه حالت ماشین میگه بهترین. ماشین رادنوی کراسکا سفید الکتروپاکت کانسنر هم دارد 5 ماه دیگه حجت و 4 تا بالون میگه 85% است. خب ماگنیتوفون همش کار میکنه بادرون ماشین میگه حالت کوریده نخدو چخول زدگی است همش 100% فقط میگیری گاز میتی. خب دستروش میگه فروخته میشه با نرخ 35000 سومونی بادرون با ارزون میشود. این ماشین میگه در نوحه فیض‌آباد قرار دارد 35000 سومونی بادرون معامله و سوداش تنها در نزد کاپوت ماشین. این رقم مگافونشون هست کار میکنه و در رقمشون هم ایمو واتساپ پیوست دارن و دامونی که میخرن مرامت تماس گرفته قدشون صحبت کنن معامله دارد. دوستان عزیز اگر شما داخل ماشین فروشی خونه زمین کوارتر چیزی که برای فروختن برای رکلام کردن باشد مرامت شما خیلی سرعت معلومات شده کنیم و در ویدیو آینده فروش در رکلام ده میگذاریم. خواهش میکنیم که لایکتون فراموش نکنید و شرکت نواری مورد در واتساپ ایموتون پادلساش کنید. 4 ماشین فروشی نوبتی است بادرو خونده سلارس است که سال برویشش 2015 سالی که سیستانی واگن بهترین. خب سویچ فروش بنزین خالی بادرو موتورش یک 6 پلاستیک اکونومی کاروبکاش اتومات حالت ماشین میگه بهترین یگم صرافی زدگی پوشیدگی نداره ماشین عموما
такси гаштагӣ нест, фақат дасти як одам нагаштагӣ аст, фақат барои кор рафтан омадаанд. Мошин яксола ҳуҷҷат дорад, 4 баллон пачка, кондитсионер, электропакет, мултиру мошин бардорад, опши ҳамаи чиё наворота дорад, яъне ки мошинои солои нав ҳамачи опшин дорад. Радной краска сафед, мошин бекамбудӣ, гарантияти омада бинем мегӯяд соҳибшон. Дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 бо арзонтара мекунанд. Ин мошин бардорад дар Тирактория Душанбе пойтахт қарор дорад. Ин рақамҳои мегафон аст, пайстайни кор мекунад. Аз ҳамин рақамҳо метавонед бештар маълумотша гиред. Мошин гарантияти бе ягон камбудӣ ҳама ҷош 100% кор мекунад. Бо маълумоту иловагиша занг зада аз ҳамин рақамҳо гиред. Дӯстони азиз, арзонтар кардан метавонед мега бо срочно мега сум дар кора. Лайкора занед ва силкаи навори моро дар имо васатон падилчаш кунед. Панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро аст Toyota Camry аст ки соли 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторш мега 2.4 литри коробкаш автомата, ҳолати мошин мега беҳтарин системӣ. Мошин баъдро ҳам алишия ҳам фурӯши ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем. 4 баллони 80%, 4 диска, кондитсионер, электропакет, радной краска сафед, яъне ки мошина мега ҳама ҷош кор мекунад. Дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 84 000 сомонӣ, боз камтар дига муомила мешавад. 2800 коробка автомат, 84 мошин дар Тиракторияи Душанбе қарор дорад. Ягон мошинои созам бошад мега алиш мекунад мега болоиш пул дорад, ки фақат мошинтона мега қимати бад нагирад, ки кадоме ки мошин мега қимати бад ҳисоб мекунад мега алиш намекунем. Мошинтона мега хай арзонтар ҳисоб кунем, болоиш пул тия мега алиш мекунем, вариантҳои худтона пешниҳод кунем. Фақат одамони харидор мошин мега ҳама ҷош 100% ягон чӣ надорад. Хай набо рақамошон аст вавилон кор мекунад, дигар маълумоти пурраша ва аниқтар маълумоташа гирифта пурсед марама. Шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро аст Daewoo Nexia аст ки соли 2006-1994 бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторш мега Prasto экономи 1.5 литри, коробкаш механика, системи мошин мега нахаду. Мошин мега радной краска мега сиёҳай бардорон, нахаду мега моторамаш 100% омада мошина аз пеш бинем. Яъне ки мошина бениҳоят мега арзон фурӯхта бардорон, аккумулятор мега соз, мотор хуб, салоншам нормале, хай баъзе краскош баъзе ёш безештагасе ки хай хун як краскаш мекунем. Ин мошин дар шаҳри Душанбе вақт фурӯхта мешавад бо нархи 8400 сомонӣ баъдро боз муомила дорад. 8400 сомонӣ. Хай бо дигар маълумотша қадди худашо гап мезанем. Мошин дар Душанбе рақамошо тисале марамат занг занем. Агар шумо дар охари мошинои фурӯшии ғалати баъдро шумо агар мехоҳед мошинои боркаша, хонаи, заминаи, квартираи чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, шумо ҳам соат маълумот чорӣ кунед. Ин нархи фурӯшда рекламада мегузорем. Ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро мошинои Opel Astra F аст ки дар кузови караван соли 2006-1998 тоқа бензини холия мегӯяд, умуман мегӯяд газа дидагӣ нест. Хоб мотор Prasto 6 литри, коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтарин. Мошин мега 4 баллонои пачка, электропакет, салон тоза, магнитофон. Ин мошин дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон пеши мағозаи Сиёма молда мегӯяд қарор дорад. Дар ҳаминҷа ҷои кор шумо будиян, ҳаминҷа биен мошина бине мегӯяд соҳибшон 65 микрорайони шаҳри Душанбе назди ҳамин супермаркет мағозаи Сиёма мол. Нархша 30 000 сомонӣ гуфтаистам, бо арзонтар ҳам мешавад. Мошин мегӯяд 100% ҳама ҷош кор мекунад. Харидори аниқ мегӯяд, фақат занг занад. Одамоне ки намехарад илтимос карданд ки беҳуда мегӯяд нороҳат накунад. дӯстони азиз, чӣ маълумоте ки соҳибшон гуфтану пешкаш накардем, хай шумо хулоса карда ва дар рақамошон занг зада тамос гиред марама. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra G аст ки соли 2006-1999 аст ки сӯзишфурӯш мегӯяд бензини холӣ. Мотор мега Prasto 6 литри, коробкаш механика, системи мошин мега нахаду. Мошина мега соли 2011 мегӯяд айвагон гирифтагӣ аст. Мошин мега тозира як даст гаштагӣ аст. хоб ягон мерседесо ҳам бошад мега алиша мекунем ва нархша арзон мега. бадон азиз ки ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем. 4 диска, 4 баллонои 70% бадрон, салон тоза. хай ядута ҷои бамперш бадро камтар кодраки шпакировкаш кадагия нархи ба хайр мега соҳибшон. нархи мошина арзанда. нархи мошина мега 33 000 сомонӣ гуфтасем, бо арзон ҳам мешавад. ин мошин мега дар Тиракторияи ноҳияи Ёвонда қарор дорад. ба мерседесо бадрон алиша мешида.
кадоми шумо ки сумкатон мегиред марҳамат занг занед муомила кунед ва кадомитон алиш мекунед варианти хутона ягон мерседес боша пешниҳод кунед марҳамат сурат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадро Mitsubishi Pajero ҳастае ки соли бароишаш 1993 хобсуди фурӯш мегӯяд бензини холӣ. мотор мегӯяд 3 литр аст, коробка автомата, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, 4 та баллон мегӯяд 80%, кузов мегӯяд без сарапина мегӯяд, сарапина надорад, мотор, коробка ва хадавоишам мегӯяд нав кардагиае. салоншам тоза ҳай, электропакет, кондитсионер, бениҳоят мошинчаи хуб аст ки барои ҳамин тарафҳои кӯҳ бурмоданда ё баъдро мошинаи зӯр аст, хай кадомитон медонед. коробкаш автомат, беҳтарин сарапина. хоб дастроҳашам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 33 000 сомонӣ, баъдро боз арзон мешавад. савдо ва муомилаш мегӯяд танхо дар назди капоти мошин ба телефон мегӯяд савдо накунед. ин мошин дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад, ҳуҷҷат дорад, хадавои кадаи коробкамаш 100% марҳамат тамос гиред. даҳум мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадро мошинои советский ҳастае ки ВАЗ 2106 соли бароишаш 1985 ҳастае ки бензин газ зардош кор мекунад. мотор мегӯяд парасто 1.6 литра, коробкаш механика, сайзистани мошин мегӯяд нахадо мегӯяд соҳибшон. мошин мегӯяд кор надорам мегӯяд соҳибшон, хай ҳамин солош ва солои пешинай ҳамин ба чизи худаш бадрон арзандай. хоҳед мисол бухай як камтар як Isuzu образ як мисол касбичиси корош мекунед ки хина хадоа мегӯяд омада бинед мегӯяд соҳибуш. нархи мошина мегӯяд 5000 сомонӣ гуфтасем бо арзон ам мешавад. ин мошин мегӯяд дар территорияи шаҳри Хуҷанда қарор дорад. нархи мошин бадрон 5000 сомонӣ аст ки одамон наличида бо арзона мекунанд. инам дар рақамошон аст, маълумоти иловагӣ ва сартификаташа як бор дига хотон гиред. хоҳиш мекунем ки лайкотона фаромӯш накунед, гузолед ва силикаи навори моро дар WhatsApp имо чизоре падисаш кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбадро Opel Vectra A ҳастае ки бо нархҳои арзон соли бароишаш 1994 ҳастае ки соли фурӯш мегӯяд бензини холия. мотор мегӯяд 1.8 литра, коробкаш механика, сайзистани мошин мегӯяд нахадо, фақат не ки як камбудӣ дорад. ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат кардаги аст, 4 диска, 4 та баллони 60%, салоншам тоза, магнитофонамаш кор мекунад. мошин мегӯяд фақат мотор талаб мегӯяд, мошина мегӯяд як мотор кардан алкола мегӯяд соҳибшо, камбудиш ҳаминае. дига ҳама ҷой мошин мегӯяд 100%, мошин нархаш бениҳоят арзон аст ки 11000 сомонӣ. ин мошин дар территорияи Қабудёнда қарор дорад. ноҳияи Қабудён 11000 сомонӣ боз арзона мешавад. мошина мегӯяд фақат ҳамин як мотор мекунед, дига мегири газ метиҳӣ. ина рақамо мегафоншон астаги аст, аз ҳамин рақамо дига маълумоти пурраша занг зада гирем. дӯстони азиз, шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ бошад ё ки хона, замин, квартира фарқ надорад, шумо сурат маълумот шуро гирем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.